Khaile Tlangval talent nei tha part 43 changa 50 ngai thak tur om le ta e hit le rem khop mai Tlangval talent nei tha part 43 Monday ya exercise how zuzong apui ve a tlaya cho an ei khoma uisa an me zana a in khom lo aburtan na chu wat thalo ve a re khop le nga la he Tlangval talent nei tha pa he Tuesday ya bial nu nen an chuak dun le a ro in adanga raincoat pakhat chia anei sia a bial nu in anei ve si lawa a ho san dai kolowe mai Wednesday ya in nei na avakal ve tlaya loichela an hmang zana a chante nu pa a bi tha chaching Thursday ya oi me sport a buara in zon sia ka pakhat na ala tubo in chutlu sia ka akut achupala tlaya volleyball ala beng sham Friday adam doina DDT an bela thingklanga anin kap chuak nula ina uluk deuna ka asaka parol in chuak ka sak du big mi alo le Saturday ya anunen an bazara anaw honturatya water pistol aleya amana ne dai zana wai me lamzirna amingei deu ho arukin akap char no pangchia ya pai Sunday ya junior department zirtir tu an ruata aphale tlaya kaushan committee inan kau committee ho chu eina avado vengal zana ain khom lo boy ni choi khom na til to aron lang chia cho e khom hal char hostela om anyang he Tlangval talent nei chapa hi mo hostel ta chwa ro ve de anyang choi khom na culture char Tlangval talent nei chapat 44 Monday ya voi thum an bum tlaya bial nu nen an leng zana a in khom mang tha Tuesday MHP ho function a abakal ve a azai line poisa an pe a cheng sang ni zaria somruk vel adunga azai zo andil le subs ain me Wednesday ya no pang horam akalpuya no pang pakhadina bola thingkunga waitira atla thum duda atnanga an zone ho no pang pan bol leta Thursday ya in ro aron sura a chhor tu pasha turin avan poyo voina zo sham kadusin le khatya a chhor tu pain ni chan batiro mathok zoro atya hu phungina ho zaglawe meya Friday ya zongcha alei tlaya khan avalaya voithum vel akau tlanga tangin a en hnai theilu tuka akhura atatha zana an spot Saturday ya anu nenan chuaka anu in Mr Bean alem chuanna ke korbul aleisa atrul mi alawai chu Sunday ya sound mena achang chanua a solo tlaya thei hai an soa pum thum a stock ho zana in khom bana kat adeng chopol lutuk ni khadaya nai thok nem chin mo e patak cho part 45 Monday ya MH program a khwaliana atanga kaya holpop an siama iptipui khat sui da hon ain me Tuesday ya leivung pain ain loa zana aring ahera an then nu thloi ain malisti poimo Wednesday ya class akal chanua an right Thursday ya weme thisen pekna akal vea refreshment adilbel kaya futsal akhel zana aleng Friday ya bialnu nen an right ro in nile ina danga zana hu na pinan ho bialnu ranti to me he pa hi Saturday ya an class ho an picnica mithar amo an lauti zana in khom man lo ke tripin hatlana thingpui inchol awanang man sha ele in Sunday ya keyboard isa achanga alo muthua an kai tho theilo amutui le tuk kaya pastor nen dam lo tlo in
alien kwal puya a petrol a zo le sia pastor pa kha ke in a ho pui tup zana a in khom lo tun tum chula in khom ring lo mai he pa hi a ngai na lo part 46 Monday no pang ho tuition apeve a tlaya alien pui dai chi lo chin Tuesday a thosika pin a in hlo tlaya badminton a khela anaw kum sommi a khel puya a hne lo char zana bial nu rim nu pui nei chep to ni he arigu eme Wednesday ya thei hai an lo ru a alon nazar kha atliak pala anei tu ten an boy soma an veng wai me hne na an valan Zana why me president hawin athei hailo rup anso Thursday a class presentation aneya projector a display tur kha chat paper a alo ziak dai chuni an principal in atifela klaya a stay back tir om velu to khai chu Friday ya abialu de chen oma birthday lo man oma abialu nen anin muthut engma soi se lovin abialu lam hoin hui ativaga abialu zakrabs atun lai pian boxa Saturday ya pedicure ati tir le tlaya asam ati kirtir zana thei hai answa teng teretui nei an siam le euro in khel in na athulang tlaivar Sunday ya tho ahaya chunua ava fellowship mansha tla chop doin items an pe azaidon amo antia fiam thu an thoring zana income bana abial nu te na thingpui ava in chau dar som pani vela ho eme singe jo benahi chakom part 47 Monday ya bike ava siam tir zana avalama abial nu arim ngala a hodona abial nun atha a bike anung theilawa in siam zo chia abial nu te venga a bike arya tir to thei Tuesday ya MC ya food fest abial nu ne dan kal abial nu te de chen do nei nai to nya abial nu kor ale saka zana puk chopin rui om ve thei Wednesday ya face was Faknaa lang ve tur atul khod lo Wednesday ya face was Faknaa lang ve tur then soma before an so piam tu om tak before an mang chalut tu Thursday ya tlonga an picnic tui a chen line a ke korte atla chuaga a thinge nul havin an enduraps a inti thei ve em a ke korte tla chuak chung khan len ti thei tho Friday ya brick remin a in hloa brick zathum vel a rem zo thap to tia khan tlaya a brick rem chu ani lo zoka institute chen om zoka a rem ti a hre chuak pa zeti join meni Saturday ya momo siama aka zente ho amuk bang pui anaw te ho abol ni leng in me Sunday ya chuma in khoma chnu a skip le laya sakor mui toi tlang abial nu ne nan leng an sunseta kiss atuma adin na kha anal deu nyang atol thua abial nu phei kho kiss pa awan ziak thiam takeu chadeu deu part 48 Monday ya bazar abianu in entir turna kalpuya rai no nyang wheelchair ayin suina sele tuga rai no nyang wheelchair a chan panen an lo in nor char he pa lom lo hi jun omong him engting em ya an nui pui lo thei ge ti Tuesday ya pick up in an chen omte balu alak sak taya voksa an me puya ariak hral Wednesday ya re eka an leng zana zu an chuang nasalutuk sa mekan jang ha zet ang Thursday ya way me sport atila Hmang na dewan yang zana way me inan ko poite
Friday ya an uite vetia akalpuya atibo zana thei hai uman siam ui he mishing zeti jo Saturday ya anaw te ho a bazar puya abial nu ta turkor barbilem chuang a leisak poisa nei sek le ngan zana ava pe chu abial nu alom lo rap no pang raincoat zo ka lo ni talen nei chapa mel ang ni an omang emo taka Sunday ya zaipol la remna atilve ve ringan chuan tlaya thingpui asema tlaya bial obi ho chu ei khomna in soilut zana in khom so free chuan in zanin khompo a she lo mo aman na sa take o emishinga hi chu tu nui nge zalo le makati an nui zalo a then chuan an ning thin tangwal ta da nei chai Part 49 Monday ya an kotwal kha simenin an plastera an kolo le mai side drain ho alo no phui in me Tuesday ya ram ankal thing thupui an lawa ho pa in mi hwana mi phui nam alaru theisha ruk rupian Wednesday ya college avakal ve a ma se class pakhat ma akal lo lekha zirti pogan che tol heine na salut to ke pai Thursday ya apu khwangte asiam sak ehe anduwa an thuruk sak le da ya ai me Friday ya bal masum dong alo kala emergency light runzur kha an charger hluinen alo thleng sak de ai emergency light zurka an charger hluinen ai bai chwa kholo lutuk Saturday ya MZ iwa paperwork azuk boy puya cantina azuk thuni leng ring abanin me Sunday ya choma in coma ashara achanga chonwa musician fellowship sound mena zana in combana female voice zai ava zirve yang lawang sian itu a 99 de to nya at talen hi atruma amma ne pai chumo adik thei to lo ani em to lo at talen hi abon mama Monday api hasiam avakal puya Doctorin api hnena inaw hi ran shrai to su a hok dak si a en nai thei si ikachung po ka man lo ka hunati hek alo di ani du mene ai me lutuk Tuesday ya zongcha an lo tlaya an veng nu ho zor turin avada an veng bazar nu ho bula avati ti ve chara avatong nem bera mi arel nem amelo mang turi mu acha ko mani Wednesday ya a bike a cheitira tlaya abial nu nenan leng ti le to an dai nau da an karaoke no amati pia nang zai te po tui ve lo mo Thursday ya mui fa an lenga akorkha avorvat clean khama alen thadai aman to Friday ya damdo ina anin hloa dam lo hoin an lo ning le em ringot para play ai kan fiam thu te po play te po nyang damdo ina chana chi lo ne lo play mi asu se Saturday ya zinga sa asata poisa alo teu biano thila leile don tlaya an chan hovin an karaoke a mukbang an play le tlat pek ling me a poisa zo le me yang karaoke kal le chuan a biano barabi kora leile nga Sunday ya choma le chu nuin khom zana an chan hovin bike in an leng zana euro final an ena in kertan ma in refreshment azole vik an titia do da soi le big refreshment zo de ma e vik ne do chi mi jing lak lo lu tu ya kai
nga se chana ta na chapia nang engki ma kan tir thei do na mo khati zong kha tlangwal dalen nei cha tun chuma ta na kan ti chwa thei chu ni ya a ngak lel khan tam an tam lu tu ko mo miron zot na seru tu ni chu tlangwal dalen nei cha kha adam lo mi nge tinge an tim lui ya nia hostela oma khatya hostela kha chuan atelen kha tipung thei lo shim shu chhiar tur kha lo ta ni mo hostela tang han ron chuak zuai da chuanin an next sa hianin ala lu lo chuanin alo ziak man le mai thei bok ta ni chuanin ni lo ngai thak sak tu te min lo like sak ula comment po khan rem chan chuan mo azak tu tan de achhar tu tanin comment de like tam khana nuam ve a phur om ve a alo ngai na tan phega chuan like le comment khain lo pe nge don nya chuan in zawai chunga kan lo me in zawai mutui mang tha chu ei tui ve ku le